Umujyi ni agace k'ahantu kaba karimo abantu benshi kandi bahuze. Hari ibikorwa byinshi by'ubushabitsi bihuza abaturutse hirya no hino. Imijyi irangwa no kugira ibikorwa remezo byinshi ugereranyije n'ibindi bice by'igihugu. Ni ahantu heza buri wese ashobora guhurira n'amahirwe. Hari impamvu nyinshi zituma tuva mu cyaro tukerekeza mu mijyi, cyane cyane nk'urubyiruko rwagize amahirwe yo kugera mu ishuri. Ruzi impamvu nyinshi ruzikurura mu mujyi. Nubwo umujyi ari isangano ry'amahirwe menshi, uko haturwa n'abantu benshi ni nako harushaho gukorerwa ibikorwa by'indengakamere birenze abenshi badatinya kwita ibara. Urugero naguha ni imijyi ya Sodomu na Gomora yamenyekanye cyane muri Bibiliya ndetse no mu bitabo by'amateka y'imijyi ya kera. Gusa ikizwi cyane kuri iyo mijyi ni amahano ndengakamere yahaberaga, byageze aho Imana isaba byibuze intungane 10 ngo ntiharimbure. Ariko Aburahamu arababura, uretse abo ku mwishywa wa Loti. Ntabwo waba wumva iki cyegeranyo ngo uvuge ko ari ubwa mbere wumvise inkuru y'iyi mijyi ya Sodomu na Gomora. Ushobora no kubuza byinshi kuri iyo kundusha, bitewe n'ubumenyi wenda waba uyifiteho, bitewe n'uburyo wasomye ibitabo bitandukanye bivuga ku mijyi. Bitewe n'ibyaha by'ubutinganyi byari bikabije Imana yahaye abaturage bo muri iyi mijyi, igihano cyo kurimbuza iyi mijyi imvura y'umuriro, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 19 guhera ku murongo wa 24 haragira ati: maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku y'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aha iby'Imana yabahoye ntabwo byari bitandukanye cyane ugereranyije n'ibyo tubona ubu. Ese mujya mwibaza impamvu twe tutarimbuka? Ayo mahano yaberaga muri iyo mijyi ya Sodomu na Gomora. Usanga hari aho bigenda byisubiramo muri iki gihe, ndetse rimwe na rimwe birengeje n'ibya Sodomu na Gomora. Ese ibyo bamwe twita amahano abandi bakabyita gusirimuka, byaba biterwa n'uburyo iterambere ryihuta? Guhaye ikaze mu mijyi 10 iberamo amahano menshi ku isi, aho iyi mijyi 10 igaruka mu bitangazamakuru nk'imijyi yuzuyemo amahano. Abandi bati ni imijyi ikwiye gusurwa kuko itagisinzira. Njye ugiye kugutembereza muri iyi mijyi iberamo amahano menshi ku isi. Nitwa Ganza Germain, guhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga umujyi wa New Orleans. Uyu mujyi uri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Amerika ndetse na Louisiana. Niho usanga uyu mujyi utajya usiba ibirori by'ubwoko butandukanye. Hanze ku mihanda, mu tubare, wasanga abantu n'ibyo kunywa byabo. New Orleans haba n'icyo bita Mardi Gras. Iri ni inyiserukiramuco, aho usanga abantu baba bambaye imyambaro idasanzwe itangaje, bikorwa hizizwa uburumbuke ahashyirwa mu gihe cya spring. Ibi kandi biba no mu gihugu cya Brazil. Ku mwanya wa 9 hari umujyi wa Manama, ni muri Bahrain. Al-Bahrain bivuga inyanja ebyiri. Iri ni ijambo ry'icyarabu ryabyaye izina ry'igihugu cya Bahrain. Mu burasirazuba bwo hagati aha habarizwa ibihugu byinshi bigendera ku mategeko y'idini ya Islam. Gusa ntago bibuza Bahrain gukomeza kugendwa n'abaturuka mu bice bitandukanye by'isi, batajyanywe n'ishoramari gusa, ahubwo bakurikiye n'ibirori bidamuza byo muri uyu mujyi wa Manama muri Bahrain. Bivugwa ko mu gace iki gihugu giherereyemo aricyo gifite ububasha bwo gukoresha ibisindisha gusa muri ako gace ka Middle East. Ibyo bigatuma abaturuka i Burayi bahakunda cyane, dore ko bafite n'ishusho nziza. Ni umujyi uhora waka amanywa nijoro. Ibinyamakuru bitandukanye bigaragaza ko abo wagereranya n'indaya z'umwuga baboneka cyane muri hoteli zo muri Manama muri Bahrain.
Ku mwanya wa 8 turasanga umujyi wa Macau. Ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Macau mu bisanzwe ntabwo amategeko y'Ubushinwa yemerera abaturage bayo gukina imikino y'urusimbi, gusa ntabwo bibuza abantu baturutse mu duce dutandukanye kuza bagana inzu zikinirwamo iyi mikino. Ni inzu z'abakire bakomeye cyane mu gihugu cy'Ubushinwa, yewe bakagera no muri Hong Kong. Ibyo ntibihagije kuko bagerekaho no kuba bafite ibikorwa cyangwa se akazi k'uburaya muri hoteli zikomeye muri Macau, amazu ya sauna na massage, mu tubyiniro, inzu zicuruza abakobwa ndetse na za casino. Macau bamwe bayifata nka Vegas yo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ku mwanya wa 7 hari umujyi wa Rio de Janeiro. Ni muri Brazil, muri Amerika y'Amajyepfo. Burya biba byiza iyo ukora ikintu bizi neza ko ntawe uza kubigwanira. Muri Rio de Janeiro ntabwo bigeze babuza abantu gukora uburaya. Mu yandi magambo, abakora uburaya buremewe. Ubwo n'abagura indaya ntacyo babatwara. Iki gihugu gikikijwe n'ishyamba rigari ku isi rya Amazon, inyanja ndetse n'umucanga. Wasanga abantu benshi basohokera bitewe n'uburyo habera ibirori bitandukanye, ahanini by'iserukiramuco. Ibirori byaho bitandukanye n'iby'ahandi hantu ku isi, kuko usanga higanje abantu benshi baza n'abambaye ubusa kandi bagenda mu mihanda itandukanye ya Rio de Janeiro. Gusa ibi nubwo binyura amaso y'abatari bakeya, haboneka n'ikitari cyiza kuri bamwe. Uko wumva kogosha umusatsi ari ibintu bisanzwe, ni nako muri Rio de Janeiro bisanzwe mu kongera cyangwa guhindura uburyo umuntu agaragaramo bizwi nka cosmetic surgery. Abantu b'i Janeiro ni abantu bakunda kwita ku migaragarire yabo. Uwavuga ko bikunda ntiyababeshye. Ku mwanya wa 6 turasanga umujyi wa Moscow. Ni mu Burusiya. Mu bintu bimbangukira kumva nge, nkurikije ibitabo nasomye, inkuru nabonye mu bitangazamakuru bitandukanye, igihugu cy'Uburusiya ni igihugu kizwiho kugira ubukonje bwinshi ndetse no kugira inzoga zikomeye cyane zifite volte yo ku rwego rwo hejuru ugereranije n'ahandi ku isi. Inzoga izwi cyane muri iki gihugu ni inzoga ya vodka. Utubyiniro muri iki gihugu cy'Uburusiya ni akayabo. Injyana zo ni nyinshi, zishoboka zose ziracurangwa. Aha gutarama no kwinywera ni umuco wabo. Wasanga abantu baturutse mu bice bitandukanye by'isi baje kwinezeza. Gusa ntabwo ibikorwa by'uburaya byemewe muri iki gihugu, ariko ntibibuza kubona abakobwa bicuruza, yaba hanze mu mihanda cyangwa se mu tubare tuba turimo abakobwa benshi. Akenshi baba bambaye utwenda tw'imbere gusa, hazwi nka strip club. Imijyi iberamo amabara menshi ku isi. Ku mwanya wa 5 turasanga umujyi wa Berlin. Ni mu gihugu cy'Ubudage. Uzwiho byinshi hanini mu nama zikakaye zagiye ziyabera, nk'inama yo mu 1884 kugera mu mwaka w'1885. Iyi nama yahuje ibihugu bikomeye by'i Burayi ngo bigabane ibice by'umugabane wa Afurika. Uyu mujyi wa Berlin ufatwa nk'icyitegererezo mu bikorwa by'uburaya mu gihugu cy'Ubudage. Amasaha 24 kuri 24 nk'akandi kazi kose usanga yaba ku manywa y'ihangu ndetse no mu gicuku kinhira. Muri uyu mujyi abantu bigurisha, abandi bagura. Gusa abanyepolitiki yo muri iki gihugu bakomeje kurwana n'iki kibazo cy'uburayi, ko abaturage bamwe bavuga ko babangamiye n'uburyo usanga abantu barimo basambanira mu nzira n'ahandi abadakwiye. Ku mwanya wa 4 turasanga umujyi wa Las Vegas. Ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyi bamwe badahwema kwita ijuru ry'abanyabyaha. Vegas ni umujyi udashobora kuburamo umuriro n'amazi. Impamvu ni abantu bawubamo barenga miliyoni 2 n'imisago. Byibuze abantu bagera kuri miliyoni 42 n'ibice 12
basuye umujyi wa Las Vegas mu mwaka wa 2018. Muri Vegas uhasanga inzu mpuzamahanga zikinirwamo urusimbi ku buryo bukomeye, utubyiniro two ku rwego rwo hejuru, utubari tubamo abakobwa bambaye ibyo wagereranya n'ubusa, n'ibindi bituma uyu mujyi ukomeza kuba uwa kane mu mijyi iberamo amahano menshi ku isi, ukaba n'umujyi uberamo amahano menshi muri Amerika. Vegas, utwo tubari tw'abambaye ubusa ntabwo ducuruza abantu, ahubwo iyo usohotse umuntu agukurikira inyuma agusaba ko yaguherekeza. Impamvu ni uko mu mategeko ntabwo uburaya bwemewe muri aka gace. Ku mwanya wa gatatu hari umujyi wa Amsterdam, ni muri Netherlands. Uyu ni umujyi wuzuyemo uduce tuzwi nka Red Light District, akaba ari uduce tuberamo ibikorwa by'uburaya mu buryo bukomeye. Nkaho bidahagije, aba ushobora kuhabona ikinyobwa cya marijuana mu kawa, mu mugati, muri keke, mu cyayi, mu isigara cyangwa se mu isosi. Marijuana, ibi bituma abaturutse mu mahanga bifuza iki kiyobyabwenge bagana uyu mujyi ari benshi. Gusa marijuana ntabwo ari cyo kintu gihambaye cyonyine wasanga muri Amsterdam, kuko muri twa duce twiswe Red Light District aho uzasanga abagabo n'abagore biteguriye imirimo itandukanye. Ni uburyo buzimije bwo kuvuga ko uburaya ari nta kibazo muri Amsterdam, umujyi ucururizwamo marijuana ku rwego rukomeye. Ku mwanya wa kabiri hari umujyi wa Pattaya muri Thailand. Uyu mujyi uri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umugabane wa Aziya. Ni mu birometero 90 uturutse mu mujyi uhoramo urujya n'uruza rw'abantu mu mamodoka, amapikipiki, amagare, abagenda n'amaguru. Ni usanga uyu mujyi wa Pattaya, aho ufashe inzira ikwerekeza ahitwa Walking Street, ubusa n'ugiye mu bibazo, kuko uretse utubari n'utubyiniro bitanga ibinyobwa na muzika, uhasanga n'abakobwa basa n'abambaye ubusa bahagaze ku mihanda, hakurya ujya ubona ibishushanyo bambika imyenda mu maduka atandukanye. Gusa bo aba ari benshi cyane muri uyu mujyi. Umujyi uza ku mwanya wa mbere ni umujyi uri muri Amerika y'Epfo witwa Tijuana. Tijuana ni umujyi wo muri Mexique. Uyu ni umujyi winjiramo umaze kwambuka umupaka wa Amerika na Mexique. Aha ikijyanye n'umutekano ntabwo kibarizwa mu bikenewe bya mbere. Ni mu rugo rw'utubyiniro twa nijoro, utubare, amazu ya za massage, iwabo w'ibyo kunywa nka tequila, ndetse n'ibiyobyabwenge biraboneka ku bwinshi. Umwuga n'ibikorwa by'uburaya biremewe, kugeza aho usanga hari n'uduce tuzwimo ubu bucuruzi ku rwego rwo hejuru. Ugeze Tijuana ntiwahabura ibinini banywa n'inshinge bitera birimo ibiyobyabwenge. Umujyi uberamo amahano menshi ku isi, ni nako ufite n'urujya n'uruza rw'abantu benshi. Muri iyi mijyi 10 iberamo amahano menshi ku isi, nawe hari indi mijyi ushobora kubona wowe ushobora kubiberamo andi mahano menshi ku isi. Ariko umunyarwanda yagize ati, agahugu umuco akandi wako. Ngushimiye kuba wateze amatwi iki cyegeranyo, njyakusanyirije imijyi iberamo amahano menshi ku isi. Nitwa Ganza Germain. Hasta luego.